Bebang Hambai Besai Yakar Mahalo. Hello, cho tôi phone kaham. Tini hingga nirok sibanya tini kemarin 15 August hingga nirok jotono Happy 77 Independence Day. Hingga tahu hingga ang kissa program start nya sekarang kissa nairan ne. Hingga nirok nobu bisa tunai tini hingga ang baidi nembak sekali. Kasih program naik banget, reading money. Tapos ASSAM RIFLE CAMP program naik banget. Kalau bisa program ada kan. Terus ASSAM RIFLE di single hasil pilih ha, dia checking dog apa pilih ha. Ya, no. Program starting for Phoenix nih. Dari bidang ko, dari bidang kakabang, dari bidang kamu Hambai, mucangga orang sakha. Tahu, yok mani, Menteri Bapak, Borong Otogram, mucang Narendra Modi diri kamu, ada makan bahu, lambari bebas mukli, tay bebas Hambai Besai, Yakar Mahalo, yok mani jawab, wilayah dokter, Borong Mukulumu. Yakar makanan. Hari dino 3 के कदम में दाहिने चलेगा. दाहिने मुड़. सामने सेकंड बैटलियर प्लाटून represent together Sanjay Bhove. Theater recruitment platoon represent Sandeep Kumar. Theater recruitment platoon represent Shilpa Gupta.
12 platoon, Lieutenant Public Inspector Joseph Deborah. Following on the assembly, Forest Platoon, Lieutenant Forester Monroe Dart. Homeguard 12 Platoon, Lieutenant Homeguard Kishore Jamatia. এরপরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এনসিসি প্লাটুন। NCC Platoon, Lieutenant Under Officer Sobhadeep Dasgupta. Non-security category Scout and Guards Platoon, Lieutenant Rahira Khatun. Senators Platoon, Lieutenant Sukanto Bhumi. Surrounding on the assembly, Civil Defense Platoon, Lieutenant Indidepnace. সামনে আজকের ক্লাবের অংশগ্রহণকারী অন্তিম প্লাটুন আসাম রাইফেলস পাবলিক প্লাটুন নেতৃত্বে নিশান জামাতিয়া। আজকের ক্লাবে 4টি ব্যান্ড প্লাটুন অংশ নিয়েছে। বিএসএফ ব্যান্ড প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর সুনীতি দেববর্মা। কেপিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি ব্যান্ড প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর বিশ্ব কুমার জামাতিয়া। CSR First Battalion Band Platoon, Lieutenant Night Subedaar thngmani Jamatia, এবং CSR Second Battalion Band Platoon, Lieutenant Night Subedaar Ratan Chandru Nato. Khas Ranger Naithokjak Parade. During parade, Commander Barang Namit Pathak, IPS Additional SP West. Parade Second in Command, Barang Sunor Sundar, Assistant Commandant, 7th Battalion, CSR. Parade Mangatnai Platoon Rokha, BSF Platoon, P2 Sub Inspector Gaurav, Assam Rifle Platoon, P2 Night Subedaar Manohar Singh, CRPF Platoon, P2 Sub Inspector G. Kadi Director, Meghalaya Police Platoon, P2 ADSI, PH Bhagat, CSR First Battalion Platoon, P2 Night Subedaar College South, CSR Second Battalion Platoon, P2 Night Subedaar Sanjay Bhumi, CSR Recruitment, P2 Sandeep Kumar, CSR Recruit Women, P2 Shilpa Gupta, West District Man Platoon, P2 Sub Inspector Joseph Deborah, Forest Platoon, P2 Forester Barotta, Home Guard Man Platoon, P2 Home Guard Kishore Jamatia, and Tabo hingke phirok tongphila ha parade drop pai hingke ba no thamisnai kono kaisa nai mai thaike ang nai thongsa hingke ya tabo hingke phirok oi tong tak phirok oi boro thangjane kisa nai gara Detail. Tabung ke sang airport sakhalela ha parade drop pai với basi airport da pai ma si ko jes gửi orle ran phai jang lang
hasil songsa apa tuma khaisne ba phai wi si paila hange ba hai srasa gori wi thangs nai tong to haga ke nirona tabak khoro kissa misa sa gai phonok to ha hange hai je nuya khorono pha phonok to la hata ani amator nuya ko hange ba borona pha phonok sinai hi video rock kissa isa gai to manika tabo hingge ang airport rok guri nebele hamba tabo hingge thangsne thang tongkro si rasta o school ni student rok flag rok tuijak ke dress rok naithok ke kajak ke borok mas khailai tongo mane rasta o ta hingge borok teacher rok borok loge ke guide hoi tongo hingge borok jokhon te ang bai video sajak te masi borok mailai tiu hingge khushi sajalai tiu ta video sajak te masi omole ta ta sroi rote kho hingge motorok parade khai tonglai borok naithok ke khai tonglai hingge iya digi rok ta naithok ke